TTC Tripura Territorial Council ni election. Sini IPFT Khwai West Division Committee abo sini taklai 2024 ni last month jarabo jotona thangnai 4 tarik December 2024 khomuluni program orne hoite ko thangka ebong a program nogoi bangma sini jara unactive bongoi tongmani jarabo srapsani jarabo a program nongmani bisinga tabo teisia bororok kha thangsawi phaikya ebong agami dina borok teibo haino IPFT ni banana teibo प्रत्येकटा kami amsayo usogrnani tei tibralini dabina teibo joddar khlainani tibralini kharano teibo मजबूत khlaiye sara bharatborshoni boroni thane pusogrnani government thane pusogrnani aboni uddeshya tiyei tini haina hai bangmana jara unactive bongoi tongnai rok borok tini division ni executive committee ni body borok haina hai daitya nalaika committee bahaino मजबूत निश्चय वो मजबूत खाने बागे इन्हें अब प्रोग्राम या सम्माने के बलाई खाना संगतिने खातंगो और सर्वतोली कमी जो तो लोगों को फदेगा आमचने जो तो बड़ों को फाइजा क्या वो है कि न सिने इन्हें अब प्रोग्राम ने उद्देश्य ते खले मने जरा कताल बाबे दायित्व मने रखने बोल संकल्प कसार खास सिने पार्टी ने जियास सिने सार सपन का बर्मा Vice President sini Prasanta Deborma, dari sini Office Secretary Buddha Deborma, Youth ni Zias Minusin Jamatia, Oba Hai Klai Sungkini Paye, di sini Paikat ni Manto, Jangmalai Laye, ini Salsa ni Conference, Abo Conference Pai Sangkai, sini Koni Obai, Ana Hai Teresia sini program kali mana, get together Laye, Sengkisi Sasamung Raja, kalau lainnya kau bersalahnya, mau malah lagi, ini wan sebelumnya ini program no. Tunto chini minister ni khupti bokhnaka tini sungoro muloto Khwai West IPFT division ni asa reshuffle abo kuno sobai rimani ya oro kebang mana chini executive committee division ni wo division committee wo fill up khajanan baki tongko inga abono tini ching fill up khlaka er pore bo tai 7 jon anon danan tongko buskangni ching fully je conference khaimani bisingti abo chung January bisingon abo purno khlaijakne ege khub naitok program ka tini abon bagina muloto chung tinora minister bu paisa pekya o program no success khlaijan bagina muloto tini buskango chini onekta tobangma program tongo village committee election tongo aboni ek bochor pore jeni ADC election sini to demand uskani ADC election abo jate ADC election ya oi TTC election to abo IPFT site to to sini minister site to to wo je pro Durga Puja pro jan lama jan enjoy khlai to sini minister sorasori suja Amit Shah bai tangi malai ei je TTC ni lage bo hainka aboni chethro alochona khlai phai to obo haike sing sakhlai to buskangni election TTC Tripura Territorial Council ni election itu. Bos kanggo 19 tarik 20 tarik Amit Shah fight ngosini. Inge bocini Honorable Home Minister India ni. Borok bai bosong IPFT ni kaisa representative don. So malai taratari je 2026 ni je oje election aboni sekarang TTC gosona khlaiye. Inge sini TTC ngi thangsiton asuk bororok chung masinglai tongmani abo ngi thangton ogono saitok lajan bagino song baskane 19 20 tarik bobo Amit Shah ji 5 pro song sini memorandum ba submit khlai